twaba turara hano twabifunyapfunyije muri iki gisomwa mubona hano, ariko nanifuje ko bose baza bakakikuza hano kugira ngo ifoto sindayigende umwe kandi turi kumwe nabo. Egegwe hariya bashike hirya baheza kuvuga bashize hirya kugira ngo twese tubane hamwe bikunze. Twateguye iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro kugira ngo muzokimanika mu biro ya fondation mbere kiveko nico bita ikopi reno muri salo iwanyu byose mukihanga amaso, abashitsi baje bagihanga mwabanye hafi abo mwabanye kure bemera ibikorwa mwakoze kandi byabanezera. Iruhande rero y'iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro rw'iteka, nagomba abo twafashanije kuri iki gikorwa bakantera iteka kugira ngo ndabaserukire. Nagomba bugurure no mu bikoresho twashoboye kwegeranya kugira ngo muzoje ko ku gitabo twabaye mwashize ku gitari, natwe dushima kubahereza gitari kugira ngo mwicaranye na mama Femido Chaba muzohore mucuraranga muca munezerere ku byiza by'ibyo mwakoze. Imana ishimwe cyane kugira ngo mama Femido Chaba nabaca muzasoro kugira aca muzasoro abana bawe bose wabyaye kacu kiteka murikira intambara, abana bawe bagukunda zo gusanura guteza imbere. Banezerere kandi turafise n'akabahasha, byose nimwe mu bitwigisha. Akabahasha naho mubona ari gato karimwo miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Murategera igitari kizoshika umujya muca mukuru umujya, kandi turafise n'utundi ducurarangisho wakama gende mubikorako ikimenyetso c'uko muvyakiriye baca babitereka hajya ku meza imbere yanyu, ze murabiterekako harya, ze murakorako akananga ka kera ka Mutama. Nabonye muri kiriya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga, na wese we ngo yari umucuraranzi, kandi biranditse muri kiriya gitabo. Ashire ngaho ebe twose no twakera twakaranga sabo na cene baragikoresha mu gucaranga iyo bari kubara irinka. Kandi barakibikamo n'amataka ko ntawe ucuraranga adafise imboga.
igihe mugira muti kumbure sinogenda ntagize icyo mvuze bagomba kure icyo mushikirije bani bageze kire bakoze cyane. Igihe bigora kuvuga uko vama avuga yabigiye muri ibintu by'ibikozi mbise mu mutima ijwi rigira riti Mana ashatse kugira neza kuri ijambo rya mbere muri iyo Mana nyine n'abasaba nti mufashe bubahwa mwese turi kumwe hano, mufashe gushimira Imana kubera amashyi cyane by'ukuri birengeye ku giti iteka ry'umuntu birigihugu abenegihugu b'igihugu ya gihugu handitse mu gitabo niho serivisi d'emanation kuri n'umunsi nyene umunsi wo gusaba Imana icinyishura ifite ntanzika sinzi icyo bavuga mu kubashimira uretse ko ntashe ndyohewe cyane rwose kandi nyambuto nabibatse twige tubarutse turi gushimira umuntu akiriwe kumva femide jabo ndiko ndavuga ati jewe nigeze nshima sinzi ko ari byo birukiri ndumva nahejeje hajewe ndumva ivyo bindi vyoza ari umusaza bwawe uyu munsi ndumva udasanzwe mu buzima bwanjye kuvama Mana izagire gusaba rundi agize umutima wo kushimira iriho kandi komeze kubiba abandi barundi